Yakkatai Oromoo ta'uunsaa qaamaaf qabeenyaasaa jiruun awwaalamee mana hidhaa keessa harca'ee fata'ee jiruunsaa hiyyooman ilmaansaa qabeenya namaa saamuu fi miti kayyuun keenya biyya shoorarkeessuu miti qabsoon keenya mirga walqixxummaatti heerri keenya hangafa seera addunyaatti barsirni keenya dukkana aduudhaan ibsaa jibbaan miti hundee jaalalaan magarsa kan nageenya adeemsisi siyaasa beekumsa dhugaatti bilisa nu baasa beekumsaa fi qabeenyi koo biyya kootiif yoo hin taane maali bu'aan jireenya koo hamman argu ijaan bilisoome sabni kiyyaa anaaf dukkanumaa ormaaf aduun guyyaa hamman argu ijaan bilisoome sabni kiyyaa anaaf dukkanumaa ormaaf aduun guyyaa የሰው ልጅ መለኪያው ተፈጥሯዊ መብቱ ኦሮሞ መሆኑ ለምን ሆነ ጥፋቱ አካሉና ሀብቱ በእስር ቤት ናረ ተከበረ ሕይወቱ ተበታትኖ ቀረ ያ ሁሉ ጥረቱ ልጆቹም ደኸዩ በሰው ፊት መውደቁ የሰው ሀብት ለመዝረፍ አይደለም ዓላማችን ሽብርም መንዛት አይደለም ትግላችን የእኩልነት መብት ነው የኛ ሕጋችን ከዓለም ሕጋት በላይ ነው ስርዓታችን ጨለማን በብርሃን እንጂ በጥላቻ አንተካውም ፍቅርና ብክል ሰላምን አንፈገውም የእውነት ነፃ ያወጣናል ሰላምን አውርዶ ብርሃን ይሰጠናል እውቀቴና ሀብቴ ለሀገሬ ካልበቃ ምንድነው ትርጉሙ የሕይወቴ ማለካ በዓይኔ እስካላይ ድረስ ሕዝቤ ነፃ ሲወጣ ለኔ ጨለማ